गोजोनथाव खौरां नोंथाङा देहानि बायदि जेंना एबा बेरामजों सैनांदों नामा? नोंथाङा सावस्रिनि जेंनानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नायसंनानै फाहामथाय लानो थाखाय गोजानाव थांनांगौनि गोनांथि गैला। उदालगुरि सोहोर बिखायावनो बे मोजां खौरांखौ लानानै फैदों कल्पना डायग्नोस्टिक सेन्टार एन्ड लेबरेटरिया। उदालगुरिनि रायजो राजाफोरनि मिथिनो गोनां मोजां खाबुआ बेनोदि बोहैथि दाननि फैगौ 29 अक्ट' सुक्रुबार सानखालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम गुवाहाटी ARHI हस्पिटालनि रोंग'सार डक्टर देबजित बैश्य MS MCH इउर'लजिया कल्पना डायग्नोस्टिक सेन्टार एन्ड लेबरेटरियाव बेसेन लायालासे माखासे बेमार आजारफोर जेरै किडनि जेंना, हासुनायनि जेंना, आइजोफोरनि जेंना आरो हौवाफोरनि आथोननि जेंना बायदि बेमार आजारफोरखौ नायसंनानै फाहामथाय होनो फैगोन। उदालगुरियावनो मोजां खाबु मोननाय समावनो नोंथांमोना बेफोर जेंनानिफ्राय फाहामथाय लानो थाखाय बे जानबुं नङाव सुदात ला हरनो हागोन। जानबुं नं 7002441196 8638873211। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ দেবজিত বৈশ্য, কনসালটেন্ট ইউৰলজিষ্ট RE হস্পিটেল গুৱাহাটী। মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ ওদালগুৰি ৰাইজক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এইটো মাহৰ 29 তাৰিখে শুক্ৰবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত কল্পনা ডায়েগনষ্টিক ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কল্পনা ডায়েগনষ্টিক ওদালগুৰি PHCৰ সন্মুখত মই এটা ফ্ৰী ইউৰলজিকেল হেল্থ কেম্পৰ কাৰণে আহি আছোঁ। যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে, যেনেকুৱা কিডনি ষ্টনৰ সমস্যা, পেচাবৰ সমস্যা, প্ৰষ্টেট গ্ৰন্থিৰ প্ৰব্লেম, পেচাব জ্বলা-পোৰা হোৱা, মহিলাসকলৰ পেচাবৰ ইনফেকশ্যন, কিডনি দুৰ্বল হৈ যোৱা বা CKD ৰিলেটেড প্ৰব্লেম, নাইবা পুৰুষৰ যৌন সমস্যাত যদি ভুগি আছে, আপুনি আহিব পাৰিব কল্পনা ডায়েগনষ্টিক ওদালগুৰি PHCৰ সন্মুখত এইটো মাহৰ 29 তাৰিখে শুক্ৰবাৰ ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত। ধন্যবাদ।